Myanmar की military chief Min Aung Hlaing hꯧजिक Russia da chatkhre amasung Putin ga special discussion on pangthok pagini hairi mai khongchet ase amna chawna Russia da ma pu reception tawri Myanmar की military ruling ase hojik matam di anok trouble da lai rapani makoi ki khongpham se phuk pagi phibam da lakle maram di mafam pham kya da ki arms rebel group singna ko phangna combat on makoi ki against da wam su success oi boloi na mafam pham kya da makoi se lai bya da makoi army sing phukat sat palak pa masi condition se yam lurak le masida kai to bi yai state asigi situation ase control purak na ba Russia ki Putin ga president ga diplomacy ki discussion to bi chat pani hai crucial role ama lobi na ba Russia na masing tang sida ningsing biya budi Russian army chief asibu highly honor go loin na reception to ki Moscow da Kremlin da masi Russia ki khud power Myanmar da changalak pagi saina mani Russia na kargum Myanmar gi sasan da sarkar khud thingilak pa haiba sa chuwani even China gi yeng di han da gi Myanmar mathak ta lai Myanmar ga dim khoi ga China ga lu na bani khoi gi mateng Myanmar da han da lai bani hojik Myanmar lom da Russia ma di China gi influence ase hengalak pagi wafam ni amasung hengalak na bani khoi gi military chief na adi chatan tawise Amrom the study IQ channel dagi pawm so sumna linari makoi na discussion ama fadan tawri makoi video am tamadu di Mizoram gi CF na chawraba makoi program ma langre si langre ma chin rebels jo cookie makoi gi leaders sing ase invite tawkre duga alko openly public mang the limelight merger agreement ama sign tawre krisini masigi point of the time asida ikoi na uri Donald Trump lakpadaki Burma Myanmar asom the military aid ase tap na kakpa hokre kapma kor masigi jalek sitin Russia ki president ga Myanmar ki military junta ki chief ka Russia ka unab chat kris it means tap na China Russia expansion tor kadori bra means makoi influence ase hengala khan gadori north east somda so Mizoram na makoi ki CM na chain cookie jo myam pulaga agreement aba sign tawni krib se masi makoi mesen unite oina balak mrik pani sini makoi jo chin cookie singa se Bangladesh Myanmar amati Bharat ta Mizoram da makoi se leiter Bharat ta tongan bi state sing den leise so agreement asigi matang ta Deccan Health na su hankhai di moti masigi agreement ase tawbu da Bharat sarkar ki permission yaw bra khangan bra to madi reply da leiti sini madu reply thoya leiti sini wahang di oi ba agreement asina Manipur ga kari effect la kadori amati afabo er kadori bra traga karom da oi dori ba masu khan tapia national integrity ga pom lai na traga masigi matang Indian gop na khang li bra masu masi khang to hali bra god knows masigi matang da expert sin hen khang ram bani masida cho chin cookie makoi sini right oi bi ki mena to kri sa masi pau te koi khang jeni sa du manung ki makoi ki theme kari maram da ki no si to na ri sa masi khang de tapna Myanmar gi chin aina makoi ki state am lai ri sa masi mars to ka dori bra punamak ase asida India ki kari interest lai ba Burdi ujik Rashtrapati Sasan ne President role ni chatari se loina afaba santi da purak na baidana asom da masigi tanja si da unite oina ko agreement kra taunarak pase masigi manung oi ba diplomacy ma lairam gani pura mag ase santi gi mai kai da purak na ba hot na ri pra ya ri pra matu di khangje asum na oiri haina pawam di sum tai